Dobar dan i dobrodošli. Danas radimo. Ne, pa imam već eko, zašto praviš eko? Pa da bude jače. Danas radimo reakciju na Balkanska scena 2 Ja od mislim ti niko Bake ne Prase. razumije. Niko te ne razumije. Danas radimo reakciju na Balkanska scena 2 od Bake Prase. Ja, čuli smo da smo unutra, tako da. Da, i mnogo ljudi je tražilo da radimo ovu reakciju, pa radimo ovu reakciju. Oh yeah! Ako vam se svidio ovaj klip, pustite like, sub i mi se krećemo. Ne Bakin vidimo kanal, se dole u nigdje. deskripciji. Fuck. Tako je. I idemo. Oh yeah! I što se grle. Stavi pauzu i stavi ispod Brothers, molim te. Morao sam. Aj, katastrofa, okej. Izbojačo malo. Tako je... okej. To je to. Velika Britanija, Njemačka, Okej, staj. Amerika, sve te scene su male, ali Balkanska je velika, najveća. Izazivaj. Svaki danas te vidiš je napredak, za našu publiku nigde nema zamena. To je to, bre. Bolje mimuje nego PewDiePie, još uvijek na vrhu, ali više nije sam. Pridružili se Srbiji, Evo ga, Serba. institucija, prešli su milion. Vidi se kako su na koncertu, rekao je dobro. Scena ima najbolje youtubere. Živ. Živ, da, nije umro u Minecraftu. Nije živ je. Sve okej onda. Stuberi! Evo Da te usreće, svaki klip koji Evo ga, Đokan! Evo nas, Evo nas, svi. Luka, Ovo smo stari mi. zašto izgledaš ko Mona Lisa, brate? Što ću ti udarit ću to ovim. Kako ti imaš kako se čovječ, šta je ovo? To je stari Luka. Čekaj, šta bi rekao Šta za je rekao, sad? čekaj, vrati skroz. svaki klip koji izbace je full. Oj, tako je. Karburazeri su tu. Sada grmi! Kad burazeri su tu, to je! Grmi, bre! Nekada je crtao, sada je reper. Gliša nikad jači 2-0-1. Gliša se prodao, to svi znamo. Šalimo se. Evo ga Lađić. Dobro je. Ovo ti je ko spoj Lazić i Rijana, a Baka Prase Eminem. Okej, a to su nekako upravo si. Da, ima Lazića koji peva ovako malo Da. više, a Baka koji repuje. Okej. Ali dobro je pesma do sada. Osjećaj je tako divan. Oh yeah. Ide sve jači svakog trena. Zauvek najbolja balkanska scena. Tako je, balkanska scena. Najbolja scena, bre! Nema jač, kak Nema bre, jače, američka, ovi su smešni Ma bre. da bre, mi bre smo najjači. Bre! Bre, Alo, bre. Evo ga se prim. Egi! Blood Cops, mnogo ljudi. Mnogo ljudi naput! Ja, evo ga gato. Uvek on nosi tim, gledaju ga svi. Fortnite, keriju nas, nugato, evo ga i Rajke. Pa kupuje Nike. Oh! Kako je Rajke, čekaj šta? Pusti. Streamuje, pravite cash. Pa kupuje Nike. Evo kupuje Rajke. Pa kupio naj... Svi već znate, čekamo huligane iz gimna. Ja! Nije family friendly, cenzuriš i Đole. Da se baci gradskim prevozom do Brusila. O, najbolji ortaci! Ej! Nema sta puno komentari su evo ga YouTuber. A sviđa mi se spot, što je sve ljude ubacio. Evo je Rijana naša, Lazić nova Rijana. Domaća Rijana, pa je... Svi smo tu, To je svi to. smo tu, svi smo tu, Tako je. najbolje klipove. Ej! Najbolje, prikovi najbolji, pozovi za topu, content give Give me me life! Iako Đote pobedio ga na travi kad u pitanju Evo je Đote i parkour, Braco on Gajić. je isto pravi Braco Gajić, ali čekaj, Kako on skače, to zove bi još uvijek ne znam. volim. tu blokuju svaki dan, Jadan čudan! Di su ovo Sodo? On živi s Sodom, je tako? Da, on živi s Sodom. Aj ja, Sodo. Evo, sad je zubu čekita. Gdje sam ponovo? Nemoj da reklamiraš KSI, bank. Snaga Marijan. najbrži milion na To je katu tamo konteža kod institucija, nače, reš. Svakog dana sve nas više ima, balkanska scena. Je još jedna godina. Brat, ulazi dobro. Dobar, Ulazi dobro, glavu. Osjećaj je tako Ja ovo mi je prvi put da gledam, nisam čuo celo, da, bio sam samo čuo da smo mi u Da. u pesmu. nas je bilo malo. Ne, ovi to ne znam. Sad se broje Evo stari Bak.
Nekad nas je bilo Vidi sa kosom ovo. Sad je čelo, sad je jaje. bio jedan, sada 3 i stižu mnogi. Čak i ako misliš da si sam, na YouTube-u imaš nas. Tako da dođite baš nam, zajedno smo balkanska scena. Svakog dana sve nas više ima. Mnogo dobro. Ovaj kraj mi se mnogo sviđa. Dosta je duga pesma, svaka čast. 4 minuta traje. 4 minuta. Ja mali cvar. Mali con sa bananom. Čekaj, da šta je uzuri? Princeza Psiho i Milan, nismo to vidjeli. Veliki pozdrav za njih. Ćao. Čekaj, gdje je Cone? Evo ga. Ovdje stavi Brothers. Čak je to žuta boja. Ja sam rekao Rijana je to, urazi. Rijana, aaa, kako mi On još uvijek pevo bio. Ej. Na YouTube osjećaj je tako divan. Tako je. Kidaj, sve jači svakog trena. Za uvek najbolja balkanska scena. Ne, scena. Nice. Nisam očekivao će ovako dugo biti. 23 čak traje čovječ. 4,5 minuta, Mi čovječ. smo jedva izvukli koliko pa. Ali dobro, to je bilo brzo rađeno. Da vas da, ali ovo, brate, svaka čast. Baš do jaja, Bako, svaka ti čast. Mogu samo zamisliti koliko je trebalo vremena da ubaci svakog youtubera i onda klipove da nađe za njih i da ih ubaciš ovdje. I te neke dobre scene da nađe i sve. I duga smisliti pesma. za svakog, znači ti Za moraš da svakog znaš nešto, svakoga, da znaš nešto da bi o njemu uopće pisao. Da, i ako ne znaš moram pogledaš kontent pa znaš nešto, možeš bez veze. Što je mnogo teško, ali zato se isplatilo, vidi kako to izgleda. Još je drugi trending, je milion pregleda. Kako pre drugi, ovo mora bude prvi? Kad je ovo izašlo? Februar 19. dana. I sad je pre 2 dana. Kako nije prvi? Ljudi, mora Baka da bude prvi, tako da svi. Svi uđite na klip, bacite like. Evo, mi ćemo to da uradimo. Ko je prvi? Pam. Milan Stanković. A daj, burazeru. Ajde, Bako, mora ga prestignemo, A ovo je dobro za cijelo community da bude prvi. Pa da, zbog toga. To, Da se zna da smo najjači break. Stavimo mi, To je Lucky Block koji se snimao preki dan. Da. Cera grvi. Kad burazeri su tu, svi ostavite sub. Na nas i Baku. Oh yeah. Ja sam rapper. God damn, I'm rapper, boy. Evo, bacim rimu. Ništa ljudi, ovo je bila reakcija od nas. Ako vam se svidjela reakcija, ostavite like i sub. Hvala puno Baki što nas ubacio pesmu. Svi idite dole i naterajte da ovaj klip bude prvi na trendingu. Hvala puno što ste gledali ovaj klip i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić vozić! Ćao!